Drago mi je da se interesujete za ovu veoma zanimljivu ponudu web sajt za 20 evra. Evo nas na strani gdje možete da naručite vaš sajt za 20 evra, a u ovom videu planiram da vam pokažem kako sve to lako i konkretno izgleda. Znači, ovo su sajtovi za neke brze potrebe. U pojašnjenju proizvoda možete da vidite da to može biti kao startno i jeftino rješenje vašeg možda prvog web sajta. I odmah idemo da vidimo kako taj sajt izgleda. Evo jedan primjer koji smo mi napravili. To je sajt koji ima 4 strane. Početna, reference, galerije slika o nama. Ovo je početna strana. Na njoj se nalaze podaci o vama. U referenca stranama koju možete i da isključite pa da imate 3 strane na web sajtu. Ovdje možete da upišete jednostavno reference ili kako već vi to zovete. Zatim je tu galerija slika. Možete dodati 10 slika i fino kada se klikne na sliku posetilac može da pregledava o vašoj usluzi i proizvodu koji promovišete. I posljednji link je o nama. Tu možete dodati još dodatnih informacija, slike i sl. Da uđemo sada u software, da vidite kako je lako menjati sadržaj na ovom sajtu. Evo nas u programu. Ovdje gore možete da izaberete kako da izgleda ovaj sajt. Znači jednostavno kliknete i izmene su odmah vidljive na sajtu. Osvežimo stranu. 2 put mora da se osvežim da bi se primenile promjene. Zatim imate polja, ime sajta, firme. Jednostavnim klikom menjate. Podnaslov ili slogan. Opet kliknete, promenite. Možete da promenite ovu ovdje sliku u zaglavlju. Mi ćemo vam naravno pomoći da napravimo jednu profesionalnu sliku. Kliknemo na ovo dugme Browse i jednostavno sa računara uzmemo sliku i dodamo u naš sajt. Sada ovdje ispod imate podatke vezane za startnu stranu. Klikom na box menjate tekst. I tako je za svako polje ovdje. Kao što rekoh, čim nešto promenite, odmah je sve vidljivo na sajtu. Zatim sledi referenca strana, dodate rečenice. Ako želite, ako ne želite, jednostavno izaberemo ovdje no i na sajtu neće postojati link od reference strana. Evo, možete da vidite. Sad ovaj naš sajt ima 3 linka. Zatim uređujemo stranu galerije slika. Također ako hoćemo da pokažemo, ostavimo ovako čekirano yes. Ako ne želimo, izaberemo novu opciju. Jednostavnim klikom na sliku biramo sliku sa našeg računara. Strana o nama. Tu možemo dodati podnaslov. Ajde da otvorimo, recimo o nama strana. I sada ovo su podnaslovi koje možete da imate, a možete i da ukinete. Ispod svakog podnaslova je potrebno ubaciti tekst. Sad da bi ovaj tekst bio uočljiviji, možemo da kliknemo na vizualni editor i u novom prozoru će se pojaviti vizualni editor gdje možete da pišete i onda na kraju samo kliknete na ovo HTML i preuzmete taj kod i zalepite ovdje. Znači jednostavno da sajt lepše izgleda. Da imate slova u boji, podebljana slova i tako dalje. Zatim imate mogućnost da dodate i Facebook stranu, Twitter stranu i LinkedIn stranu. Gore u vrhu imate statistiku posete. Ove nedelje, ovaj mjesec, svo vreme. I to je otprilike to.
jedan jednostavan formular da se popuni i dobijete vaš brz sajt. Ono što mi možemo da uradimo je da ćete dobiti našu pomoć u uređivanju slika i headera. Znači jednostavno te slike budu prilagođene, da se brzo učitavaju i da fino ovde ova header, to jest slika zaglavlja, izgleda. Eto toliko u ovom videu, sve ostale informacije možete dobiti putem telefona. Ukoliko vam se sviđa ovaj proizvod, ubacite ga u shopping kartu. Hvala na pažnji i čujemo se u nekom drugom videu. Veliki pozdrav iz ofisa Sajt Izrad od Dragoslava.